clear to le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule nizan lama meichelam UEFA European Championship semi-final khel ania chung mai ba ka football thule ngai nom tak te po aum nol maya chung te chu thlira ngai thla khona in nei le donang o soita kang khan nizan lama meichelam UEFA European Championship khel chun zom ania semi-final game munom taka England team an va nei hleya an kingpui Italy chu goal ni goal khatin an ne ingkhen munom taka hian England hian goal shot tum som ni pali te meu mai an neya Italy lam hian goal shot tum som pakhat nei thongin ingkhel pumpui thlera ero England team an chung nung zoka achak phu zok an chak tepo kan ti thayang Steady Geneve inkhel munom taka minute som thum pathum na Italy team tan bonasia chon ma an hroina goal aron khunga first half a goal dang alubel zui lo bok second half a poram panite in norton a munama England team hian an sipur so tumin na takin an nora hun thapo anin siam nol Italy lam eroin an goal nei sa ven him an poi telafa an veng him tuan teu khop mai minute som ko chung chon an goal hi an veng him theya amai ro chu additional time minute rukna England team tan Michel Agemayang chon an sipur sud na goal aron khunga additional time minute som pe ka minute som ko parukna an sipur aron sud ta anne hemi nu hian hun pa ngaya goal alubel zui talawa extra time khel anne hemi nu a hian goal kan mu bel mai lawa penalty an chui ngai don niin alang man amai ro chu minute za som pariat na Italy team hian penalty an choi hlau maya Italy team tan tloi keli chon penalty hi a chuya chui lut lo ma se boron perle thi gola a chui lut le tathawa goal ni goal khata England team ma hroina goal a khung zui bok hemi noi ro hun atop zui ngal deuh maya England team an chak timing hle ati thayang ti hian England team hian goal ni goal khatin hne na an changa champion lai ram hian an champion no moi hum him thei turin din mun thataka an ding ta ane zanin zanlai pel dar som pani le chan vea final England ma chon tur zon na nei anile don na semi final game no zoka Germany le Spain te anin ma chonang Inkerizal lamka santaila football thulenga lut chauta ila tuan tum chu estupina na tanghen bul tran thut mayang o English Premier League club tena senglo tuma an hel na sat mai Manchester United nen te po saizom lo ni to Brighton defender estupinan chon ni chan nama khan AC Milan chu apan tur thup puan anita thut maya Milan lam hian thom nei vak lem lovin estupinan hi nget takin an no dor ni hin alanga aman atan euro makta doi som pani mai ba ka pau million nin anin rema tu na tanga rei lote estupinan hi AC Milan lama hen kan mudon ti achiang ta anne David De Gea point thu thar aron neya niza nama khan media ten an kom na English Premier League ka akir lo chan an zona chu aron chang De Gea chon United team in min chotir dang ha kalom no tuklawa chuti rual chon he team hi ka mangai renga he team hi tun din mun thleng po hen kalatran reng anne chu wang chon United ma chon thei turang club te hi zom ka tum lem lawa chu wanga Premier League chu pan lo kan ni Premier League atong hian som tu ka nei nuala Premier League ka inlan le te po acha kom veu mai amai ro chu United team ma chon ka du to lawa chu wang chuan English Premier League club te namin som na ka nol ta ani ti hin asoi India ram football chungchang po hi inda vele ta zuai ila Kelen Chaubai AIFF president le Baichung Bhutia te anin hnial chho bap bap maya Baichung Bhutia chuan AIFF president Kelen Chaubai hi ron chang net vele hin nisan lama khanin Baichung Bhutia chuan India international level hi kan mu phak china chun athat lo ber tum ni in kai chuan kanga ya player thatak tak omma se All Indian Football Federation tamhian anti tour anti tok lo anne achan bercho Kelen Chaubai hian football omzia a hremi lawa football omzia hremi lo hroi tu kan nei hi apoi hle tun din huna ama chopte han enta ila player sang tak tak an mamo thu asohia chu wangin Rajasthan a train player te la khom turin ma alame ka chung ho te chu cher chho atum ani omzia chu India rama hian state than big anei don ti na ania hei hi thil thalo tak ani
marchak lam player te tan hun aum to don lo ti a soidana tang hi chon a chianga football mangai na tak tak nei lo ril rupa pu ti a chiang hle ti hin bai chung bu ti chon kelen chawbe hi a chan chin aron soi midang ina senglu antum te la khal thiam tak mai Chelsea lam point Brian Mbeumo chu United team in an senglu ma khan senglu an lo tum ti ni jang khan aron thang vele ta chiam maya Daily Mail lamin atarlan dana United in inrem na an nei pui trep lai khan Chelsea lam hian an lo vodor ve zau ni tur anne hemi chungchang hi Daily Mail lam chon an ron tar lang anne Chelsea hi ma point kan hriat lan thau ang kha nen club dang an el pui tena senglu an tum hi an la khal thiam ang reng khop maya Mase Mbeumo ero United zom turin thutluk na alo siam towa Chelsea lam hian an hijack thei talo anne Raheem Sterling point ni jang khan thu thar aron nei vele ta British media trend khaten Sterling hi du tu nei lo angin ni san lama khan than tir chiam ma se Sterling hian du tu ero anei ni in alanga German lam atrai som tu thanem tak anei thu tarlan anne Sterling hi tun din mana Chelsea lam hian amana pau million som vel bang an chiar to lem lova hemi hi German lam hian in sen an poi ti lo a ang hle ni zan lama ve khan in German news ten an tarlan dana Eric ten Haka en Kolmek Bayer Leverkusen John Sterling hi hun thapek anin huam ni in an tar lang bok Marcus Rashford poi ni zan lama khan thu thar aron nei vele ta Barcelona team azom trep towa thla an la lai te po an ron tar lang to anne aum zeber chu an senglu thu an pon huna athalak turang chi kha shot an nei to tina anne Rashford hi Barca zomma se a khel thailo mai thei ni in alanga Barca lam hian salary cap chungchang awangin Marcus Rashford hi senglut ma se an chor thailo mai thei ni tarlan ani suita anne hetiang ani ta ga chonin Rashford in Barcelona hi zom ngot ma se La Liga lama chon ain lan thailo arinom hle Tottenham Hotspur lamin an senglut mai to turanga thom leng mek Ilya Zabani point thu thar arun neya Zabani hi ni zan lama khan Paris Saint-Germain chon senglu antum thu Fabrizio Romano chon arun tarlang Fabia hian atarlen dana Tottenham Hotspur ayin Paris Saint-Germain hian Zabani chungchanga ma an la chak jok ni hin alanga transfer kongka in hong meka senglu thei anin rin thu po an soi to ni hin alang bok Tottenham Hotspur him Paris Saint-Germain hian an makhal arinom tahle Nicholas Jackson point ni jang khan thu thar aneya Sun Sport lamin atarlan dana Jackson hi AC Milan le Napoli ten duma se ama ber hian in Premier League chosan atum lova England rama lain khel chun zom zel atum thu asoi hetiang ani ta ga chon Chelsea chosan po ni se Premier League lama Jackson hi kan lakmu chun zom don ta ani Arsenal lampoi ni jang khan thu thar anneya nipui transfer kongka in hongmeka Anthony Gordon chu senglu antum tur thu puan anne hemi chungchang hi gunner block lam chun antar langa Arsenal lam hen Rodrigo po senglu tumin an helmeka amai ro chu ani hi an senglu thei don lo chuan Gordon lam hi an hoi don ta ni hin antar lang transfer kongka in hongmeka Arsenal lam hen Gabriel Martinelli le Leandro Trossard te chu an chuatir arinom towa an mun ruak lo khatu turatan hin mithar senglu antuma chumi tan chan Rodrigo le Gordon te hi an soi zom mek anne atui ma zok hi an senglu le mai te po arinom Major League Soccer Club Los Angeles FC tana inlan mek Dennis Son ni jang khan thu thar aron neya Lionel Messi chu Major League Soccer khel meka thaber ani lo thu aron soi ve tlat mai kumsom ni pasaria upa Dennis Son tun din huna Lionel Messi hi Major League Soccer greatest of all time te Major League Soccer a thaber ang te point an soi thin na hei hi indu sak uchuak wang chau ani keikang ai dana chon tun din huna best player hi Evander hi nin kei chuan ka hria a ani hi tun din huna Cincinnati tan a che tha ma table ma an hroi theina turatan po a tho hlok ber ani nge chu wang chon keikang ai dana Lionel Messi a yin Evander hi tun din huna chon a tha zo ke tin asoi Kolpal marle athian no Grace te in thren chungchang point ni jang khan thu thar aron nei vele ya athian no athen tak Grace yan hemi chungchang hi aron soi Grace son mi tam takin min soi sela
tin social media kaltang te point min soi sel na sa yin vaute po ka to ka hei hi thil hre tak ani gold digger ang chual hial te point min suain ka lo hria a hei hi thudik tok lo ani kolpal markha in nei pui turin ka so mi alawa hetiang ang thu thang hi enga tanga ron lar nge po kei chuan ka hrelo ani a hre chiang ber tur chu kolpal mar ani ya kanin then chan hi chu thil dang dai ani ya kolpal mar po hian alaron soi chuang ngei ka ring ti ing grace chuan a soi kolpal mar le grace te anin then hian atir lama soi zui kha atam khop maya grace in nei puya asoma chuta chon anin then phal thut poin sum kolpal maran atho chua chan ve chu a phu tur thu tarlan ania hemi wang hen kolpal mar hen a then ta ni in antar lang ani kha amai ro chu grace aron phana sa ang reng khop mai Real Madrid lampo antlap chunga boina dang aron le ta Luka Modric san acho san tak a jersey number som chu Kylian Mbappe le Arda Güler te chon anin chu niin alang hemi chungchang hi marka chon antar langa Mbappe hian number 10 hak ngei atuma Arda Güler po hianin hemi number hi hak alo tum ve thau thu asoi ve khau mai Güler hi number 10 role play kan ti ang chi kha ania Mbappe nen hian anin chu ni poin atu zo khen nge changang ti soi thiam a hara Mbappe hian kian atum ni te point tarlan ani to bok Manchester United lampoin ni jang khan thu thar an neya kumsom ni pathum leka upa Royal Antwerp ta nain lan mek an goalkeeper Sene Lemens chu senglu antum thu puan ania kumsom ni pathum mi senglu tur hen United hian aman phuto kang pek po anin huam ni hin alang tundin muna kumsom ni pathum mi Sene hi aman atau lutuk lo turangai ania United lam hian an senglu thut ani po hin thilmak ani lo turangai ani Chelsea lampoin ni jang khan thu thar an ron neya transfer kongka in hong meka Morgan Rogers chu senglu antum ngei thu le ma po an son chak le thu an soi khau mai court of side lamin atarlan dana season niamta Aston Villa tan Premier League ang goal sompali khung thei Morgan Rogers senglu tur hian Chelsea lam hian aman za tur po an the chuak ran to ni in alanga Villa nen hian anin dorna po akal tluang ni in antar nang bok Morgan Rogers he Chelsea lama kan mu ngei arinom Portuguese news ten antarlan dana Manchester United lampoin ni zanama khan thu thar an nei chun zoma ahma tonga senglu tuma anlo hel to Morten Holman chu senglu antum ni in alanga ani senglu tur hian sumpo aman phu to kang pau million somriat vel tal chu the chu an poi te lo ni hin alang ta Morten Holman hi tun din muna a khel mek na Sporting Lisbon lampo hian aman phu to ka leingam anom chuan shal an poi ti lo thu an soi to wa United lam hian a release lo si an the chu ngam chuan season thara chuan an senglu mai arinom ta hle Liverpool lampoi ni zan lama khan an forward Federico Chiesa manatana an phut za chu an ron soita aman atlom ang reng khop mai Liverpool lam hian Federico Chiesa mana Euro mak ta doi som panga an phut thu an soya hetiang za the chu ngam te chon an lei thei tur tu an soi chiang ta tun din huna Federico Chiesa hi Italian Serie A lam atangin Atalanta Roma Fiorentina mai baka Bologna ten senglo tumin an helmek ane Arsenal lampoin defender thar an nei nai chho ta khop maya Christian Mosquera chu an senglu thei trep to ti ni jang khan tarlan ane Arsenal team hi pre-season tour nei turin an kalmeka London atang Singapore lam chu an pan to ane hemi chungchanga hian Christian Mosquera chon thu thar arun neya Mosquera hi Arsenal lam hian an senglut lo mayang ti hlo thonna awm trana amai ro chni zan lama khan an senglu tur thu ti chian anne Singapore lama hian medical test anei tur thu puan ania tuna tangarei lo te Arsenal hian ani hi an senglutin arin oma pre-season tour po azom mai do ni hin antar lang bok Newcastle United lampoi ni zana ma khan thu thar an ron neya Alexander Isak chu alo thei lo nain an chuatir arinom Talksport lamin atarlan dana Newcastle United hian Alexander Isak hi contract chungchanga an bia lo aphut nem angreng khop mai Alex Croxan atarlan dana Alexander Isak hian kar khata Euro noi thum vel abei seinin alanga hemi chungchanga hian an indor lo tlingri lo ni atarlan ane contract anei tam to lova
tau taka hral thei ani lai hian Newcastle United lam hian an chhuatir mai rinna alen chho pha ta khop mai Manchester United in senglu antum anga thom leng mek Benjamin Sesko point ni zang khan thu thar aron nei vele ta Sesko le United club ho tu telam hi anindor ran towa anindor nam hasairo a hlo ting lota a ang hle hei hi achan ber chu Sesko hian hlo abei se nem ang reng khop maya United lamin andorna hlo turzata anti let engmo zat hlo aphut ni in alanga hemi chungchang awang hen Athletic in Atarlandana club le mimal thila inremna anla nei theilo ni in alanga Seskon hlo aphut nem em awang hian United hian ani hi anbei sei chun zom lo mai arinom ta hle Mikel Arteta po press conference an neina zona zo ani ya season thara champion no moi an choi arin le rin lo an zona chu achang Mikel Arteta chun he inel na hen team thatak tak kan towa team paruk pasari tang pariat ve lai hi chu league no moi choi thei tura rin kai an ni to an ni chumi zia chu he inel na hi a hlu towa club an lian to hle tina ani ber chu amai ro chu ka ngai dan tlang takin han soita ila kan champion karinga kan ti thei ngei po karing ti in asoi Mikel Arteta an asoyang hen champion no moi an choi thei kan ringem le Liverpool le Bayern Munich po Luis Diaz sungchang an indoor chun zom zela club pani te hi Euro mak ta doi samsari panga velin an indoor mek ni tardan anni hetiang kar hen sport build lamin atardan dana ero Luis Diaz le Bayern tero an in rem to ni in alanga Luis Diaz hen Bayern tang khel turin kumli dai contract ziak turin a in rem pui to ni in antar nang bok chuti rolin club pani tero online rem anga ya anin rem hlo tlin thei vele Luis Diaz hi Bayana akal mai arinom Manchester United midfielder Kobe Mainu point ni zang khan thu thar aron nei vele ta court of side lamin atarlan dana Mainu hian season thara United tang khel chun zom atum thu tarlan anni Mainu hi kan shetlan theu angin season liam ta khan United tana an player rin role ania ache chelem lo hle chuti rolin United lam hian sum tuak nan ani hi chuatir an poiti lo ni hin alanga shal an phal thu te po thom aleng ve zok zok to ani kha amai ro chu Kobe Mainu hian United team tan khel chun zom zel apoiti lova contract chungchang ai ro tlap nen in biak atum ri lo ne tardan ani thong Tottenham Hotspur lam point thu thar an neya ni zan lama khan transfer news live lamin atarlan dana Joe Palinia chu an nei chho tran to ni in alanga he defensive midfielder senglu tur hian amana po Bayanin an chiarza chu the chu an poiti lo ni in alangta tundin hmuna Bayan lampo hian ani hi chuatir an poiti to lova Fulham tana lo in lan to Palinia hi Tottenham Hotspur lama kan mu mai arinom Manchester United lampo ni zan lama khan pre-season tour an nei turatan an squad an puang felta tu tunge langang ti mai baka alang lo tur te point soizui an ti tam hle ani kha alang lo tur lama hian Alejandro Garnacho chu aming alang lova Jadon Sancho ming lang lo bokin Anthony mai baka Tyler Malacia te chu United team squad pre-season tour khel tur hen an tel lova zia chu season tharlo turatan Ruben Amorim amachop zinga anni hi an tel lo tin ani chu tour an nei tura an zindon lova transfer nama anni hi chu an boy vut arinom Arsenal tran tu te pon hun rei tak atanga an lo nga le an lo clear dau to mai Victor Gyökeres an senglu don ti ni zang khan achiang ta Purfabi zero mano chon hemi chungchang hi aron tar danga mimal in remna engkim nei fel ani towa club pani te po Gyökeres chungchang hen anin rem fel ta ani Sporting Lisbon lam hen Arsenalin Victor Gyökeres mana Euro makta doi somrok pathum point panga an the chuat chu an pom sakta etsona hen Euro makta doi som don bok ani hetiang ani ta ka chon Arsenal team hian ani hi tu na tanga rei lo te an senglu don ta ani Gyökeres en Arsenal a hen kumnga dai contract asiak to na Arsenal team mo ber te po ani in arin oma an mani tran tu te tan chon hei hi thulo mom fal bik ani tur angai ani United lamtane ro ni zan lama khan lom na tur nge lom no na tur thu thar a oma Rasmus Højlund chon United team chho san tura thutuk na asiam thu puan ani tarup mai Højlund hian tu hnaya
United team hi chuasan atum lo thu alo sei towa mase United team lam hen hral ero antum thong ani chu mai pialama striker thar anmel chho reng maya hoilan po hi alung oil tuk lo turangai ani hemi wangin United team chuasan adu thu ni sang khan aron soita ani tundin hmuna Rasmus Hoyland hi Atalanta le Lazio ten sengnu tumin an helmek ani Bayern Munich lam point thu thar an neya ni zan lama han Sky Sport lamin atarlan dana ama tonga sengnu tuma anlo hel repto ultimate chu an sengnu theidon talo ni in alanga indoor na anti top tak thu puan ani hetiang ani ta ga John Stuttgart forward du tu hi thanem tak an oma chung hotan chun hei hi thulo mambik ni turangai ani ultimate hi Premier League ka kan mu mai te po arinom Chelsea lampoin ni zang khan thuthar anron neya Sky Sport lamin atarlan dana Nicholas Jackson manatana anlo chiar zat pau million za chu anti hniam tak thu puan ani ya ama du tu te chan pau million somsari an the chu chon an lei thei tur tu anron soi tatlat mai tun din mona ESPN lamin atarlan dana Jackson hi United lamchon senglu an hrelo niin alanga kumsom ni palimi hi United lam hian an senglu mai te po arinom chho tran ta le Jackson hian tun hnaya tirnama kan tarlan ta kang khan Chelsea achua san ani poin Premier League lane lan zel adu thu alo soi tom boka hetianga Chelsea lamin aman anti tlak niam tak doya chuan United tan thil lomom tak ani te po arinom ta hle Major League Soccer lama poni zan lama khan Lionel Messi chon thu thar aron neya Major League Soccer All-Star team chu khel atum lo thu asoi tatlat mai hemi chungchang hi news trend khat chon antar lang towa Lionel Messi hi rem thut theidin mona ading ta tinani chu Major League Soccer lam hi chu adang dai ve ang reng thin khop maya basketball tai pang deuh hian an kalna chen aum ve thaya Eastern Conference le Western Conference te an oma Eastern Conference le Western Conference a achak te point final an khel thin ani kha basketball type ang chen an kala All-Star game kan hanti ang chi po basketball ang type tho kha ani ya chumi an khel tura chuan Lionel Messi hian inlan atum lem lova training po tun hnaya achol to ni te point antar lang ani hemi chungchanga hian Major League Soccer lama tap ho tu te mai ba ka team sang sanga an ho tu te point an lom lo thu an lo sei towa league angai hlutok lo tia sei tu an tam hle Zlatan Ibrahimovic po kumsang ni sompariat khan All-Star team tana ain lan du lo wang heng game khat rem alo ni towa Messi po rem thut theidin huna ading ta ani Liverpool lampoin ni zang khan thuthar anron nei vele ta nipui transfer kongka in hong me ka club lian tena senglo tuma an hel na sat mai Parma player poimo Giovanni Leoni chu senglo antum thu puan aniya ani hi tun din huna Juventus le AC Milan te point senglo tumin an hel me ka Liverpool lam point an du thu anron sei vele ta Leoni hi tun din huna a hlut na hi pau million som thum pali points basari vel ni turangai aniya rol tharm haba keng tak nei tlar hnung lama tha mai hi Liverpool lam hian an senglo mai te po arenom Chelsea lam point ni zang khan thu thar an neya nipui transfer kongka in hong me ka ama po senglo tuma an lo hel to Jarrell hato chu ahek satong senglo antum le tur thu tarlan aniya ani senglo tur hian sumpo the chhuanwal anin huam thu an soi Chelsea lam hian ni zan lama khan an player kolai engemaw za chuatir an tuma chumi tangchan euro mak ta doi zan ni vel an hum thei anin ring ani chumi tangchan Jarrell hato hi senglo an tum don na an senglo thei rin na te po alian chho tran ta hle Real Madrid lam point ni zang khan thu thar an neya transfer kongka in hong me ka ama po senglo tuma an lo hel chiam to mai Chelsea player poimo Enzo Fernandez su senglo an tum tur thu team tok chuan antar langa Enzo senglo tur hian amana po Euro mak ta doi za somnga vel chu the chu an poiti lo thu an soi tarup mai Enzo hi kan hria tang khan Chelsea team tan a che tha khop maya hemi wang Real Madrid mit ala khop maya transfer kongka in hong me ka po atir lam atang khan senglo an lo tum to ani kha an senglo thei mai te po arin oma chuti rualin Chelsea lam hian ani hi chuatire ro an tum lo hle nin tarlan ani thong Harry Maguire po ni zanama khan United team in
pre-season tour an nei turatana an squad an ron tarlana atel lova hei hian soizui atitam hle amai ro chu Maguire chan hemi chungchang an zona hi aron changa Maguire chuan in hnial na tur awm lova soizui chiam tur po awm lo ani tundin hmuna chol kamang me ka United team hi ka zom don lo ani lova tundin hmun azin tur an tarlana kalang lo mai chau ani midang thlen ve khuna ke hi chu a hran pain kala zin ve dona media ten hetiang lama a thalo ang zonga in vor vak thin hi thil thalo tak ani tundin hmuna chuan United team hi kala zom lo mai chau ani ya a hran pain USC kapan don ani tin asoi Harry Maguire hi padang dai ve tak chu ani kan ti thayang United team a alu tirhan a che thatok lova captain ani na hli sak ani ya amai ro chu tun naya ero aron tho chuak chiang hle ya United team player poimo tak ani chhole to ani United player zinga jersey shal number record te po aron siama tuna borok ron nei le hatin ain soifi angai le ta ani Ses Fabregas point ni jang khan thuthar aron nei ya mediaten ankomna Lionel Messi chungchang an zona chu aron chang Ses Fabregas chun tun din hmuna Lionel Messi hi ramdanga a thatok lawang tin an soi thina Major League Soccer khelom tok vel ti te point an soi thin ani hei hi thudik tok lo ani ya Lionel Messi chu Messi ala ni renga ka thian thatak ani bok tin han thlir ta wangwang ula Italian Serie A lama po ron kir se Messi hi a thain ke chun karinga helik ti hlutu mai ba ka helik ti hmunom tu ani ngei karing ani tuna a thatok to lo tia an soite hi chu thudik tok lo ani ti in asoi English Premier League club Crystal Palace lampoi ni sang khan thuthar an ron neya Court of Arbitration for Sport nena an zual kau thu puan ani kanriat lanang khanin Crystal Palace lam hi season liamta FA Cup champion an ni ya ani na taka chan Europa League khel tur ani club nei tu inang chungchang vela Lyon nen an boya Lyon lam hi Europa League khel turin an tlinga amai ro chuwai fa lam chung Crystal Palace lam hi nei tu ni nang chungchang vela Europa Conference League khel turin an ti ya Europa Conference khel tur Nottingham Forest so Europa League khel turin an tlin tir ta thung ani kha hemi chungchang heng Crystal Palace an lom lo khop maya Court of Arbitration for Sport CAS nena an zual kau zui vele ta ani CAS lam hen thutluk na an siamang hi football hi chon an pom mai anga ya football a thu nei tu sang te po kan ti thayang India rama po Intercasi champion lo chungchanga Intercasi an zual kawa CAS lam hen thutluk na ron semin an champion tir ta ani kha chu tiang khop chon thu nei na an nei ya Palace zual kau na po hi an ngai tu anga tuna changrei lo te an ma hun thur hi ti chian ani arinom Felipe Luis point thu thar aron nei ya Brazil defender hlui tuna Flamengo enkol mek to Felipe Luis chuan tun din hmuna player no pangte hi an thil kalphung hi adik to lo ma za somni te chu an na tha za somriat atam jok he chu an thatok to lo ani han thlir ta wangwang ula that ngai na hi awm lo ani ber mai ngun takin han thlir ta ula thave deu anga in ria te chu ball boot mana Euro zalivel an ron seng ngal pop maya tin ta tu tam tak an ron nei ngal thin ani khovel kalphung hi adik to lo khop mai ti in Felipe Luis chuan asoi Arsenal lampoint thu thar an neya niza nama khan an defender William Saliba chu contractor chungchanga an biak le thu tarlan ani Saliba hi tun hnaya Arsenal in contract an hlui chu alo hnol towa Real Madrid nen thuk takin soizom an ni zui bok amai ro chu Arsenal lam hian sum thanem tak nen kumsang ni somthum pani thlengdai contract zia pui tumin an biak le tur thu tarlan aron ni vele ta Saliba malam hun hi achiang thuain arinom Arsenal team tana loin lan to tuna football pandit na thok mek Bakari Sani point thu thar aron neya Liverpool player te chuan tun din hmuna hadam an mamo thu le therapy lak an mamo thu asoi Bakari Sani chuan Diego Jota boral kha apoi ma keinin helaya poi kan lauti ang mai ai hian Liverpool chunga khosa le cheng te chuan harsa anti zual do na hei hi ke point ka hriat thiam pui hle player te chu team khata kan omchon unaw ang che kan niya an unaw pa an chan ani tun din hmuna ke po hianin ka hriat chen chu
kaunau pain min boral san khan shreum kati ma Arsenal tana ka khel lai kha ania ka thluakian engma na athok lova Arsenal team tana ka khel po hakarel ru ka petok lo ani chuwang chuanin Liverpool player te hi tundin huna anrel ru afim tok lova rel rupa ngai tak putur chan therapy lak anma moe tin asoi Manchester United lampoin Sun Sport lamin atarlan dana Mali under 20 left back tuna Angerstana inland mek dan sinate chu senglo antum thu puan ani ya kumsom pakomi senglo turhen a release to sport he chu antum thu tarlan ani United team hi kumno panglam anmel tai angreng thin khop maya sinate po hi an senglo mai arinom chho tran ta English Premier League club tena senglo tuma an hel na sat mai Club World Cup a chetra mai bok Palmeiras midfielder Richarlison Santukin Khan Thuthar aron neya Benfica team chu azom ta thut mai English Premier League club ten Richarlison soizom an hlo na saman khop maya amai ro chu Benfica team hi an van nei ta bera aman atan euro makta doi somni pasari an sen thu puang hin kumsang ni somthum tleng dai contract an zia pui anne ole khati chin hatun trumatan ni tamai se clear to te ka channel min ngai lut saka inchunga lom thuga sei tak meu ane like share le subscribe lum han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chho le zel thon ne